ko ima još da radi, odnosno da vežba i da trenira dosta, da bi ponovio uspeh ljudi, odnosno dečaka i devojčica koje ćemo večeras i nagraditi. Želeo bih prvo ispred Plivačkog vaterpolo kluba da pozdravim vas roditelje koji ste nam mnogo pomogli ove godine uopšte da bi klub radio i da vas zamolim da nastavite sa motivacijom i vašom i prema vašoj deci da posećuju redovno treninge i da time i pomognu rad kluba. Ujedno hoću da pozdravim pred svima osobe koje su ispred svojih preduzeća svestrano pomagali klub i učinili jedno od glavnih stvari da ovaj klub materijalno može lepo da prebrodi 2011. godinu, a nadam se i ovu godinu. Pa u ime kluba i u vaše ime pozdravljam Milutina Ignjatovića, direktora CIP-a iz Beograda, firme koja je stvarno nesebično i bez ikakvog pogovora i osetila da ovaj klub vredi ulagati i što će se i pokazati kroz priložene koje ćemo kasnije vidjeti, i gospodina profesora Velimira Radosavljevića, direktora Aerodroma Beograd. Tu inače posebnu priču isto moram da poklonim našem počasnom predsjedniku kluba, inače čoveku koji je od početka u ovom klubu. Neću mu reći puno ime i prezime, dovoljno da kažem Čika Truda. Za početak ćemo pogledati jedan mali istorijat kluba, pošto klub je osnovan, kao što znate, 1962. godine. Ova godina pada tačno 50 godina postojanja kluba, što je godište za pohvalu i za zahvaljenje svuda, pa ćemo, zahvaljujući našem piscu i književniku Ljubomiru Vojiću, koji je inače zadužen zajedno sa Čika Trudom za pisanje monografije koja će se objaviti ove godine. Mi smo za ovu priliku pripremili male simbolične nagrade za rad i trud koji su deca uložili. Počet ćemo malo od najmlađih, pa malo starijih, pa opet najmlađih. Topalović Luka. Ovdje Luka. On je u kategoriji? Krećeš li samo u kategoriji? Topalović Luka je u kategoriji 2003. i 2004. To mi nazivamo Cicibanje, to je mlađi od mlađih pionira, znači najmlađi. Lekić David. U kategoriji mlađih pionira. Jovanović Aleksa, 2000. Slovo da se hvali s tim. Ćirić Miloš. Bravo. Bolje si od tamo. Jusifović Anja. Podigni slobodno visoko, hvali se. Čolić Jovan. Čolić Vanja. Bravo. Kragović Jana. Milovanović Aleksa. Najmlađa vaterpolo treća. Znamo Aleksa, ti u plivanju vaterpolo, svaka čast. Izvini. Milovanović Aleksa. Lepo bi bilo i dve. Tošković Luka.
Inače, Luka je aktivno počeo letos, maksimalno se bavi vaterpolom i već je postigao fantastične rezultate. Bravo, Luka, čestitam. Nikola Jevremović. Jevremović Nikola. Kategoriju pionira, ne za kilažu, nego za rad, svaki. Jovan Čeperković. Čeperković Jovan. Bravo. Nikolenčić Mladen. Kategorija junior. Bravo. Ovo su praktično bile nagrade za najbolje zalaganje i uspehe. Praktično od svih njih odvojeni su 4 najbolja, pored najboljih 4 najbolja takmičara koja će konkurisati za najboljeg sportistu na nivou opštine Vrnjačka Banja. To su za plivačicu u 2011. godine izabrana je Nina Josifović. Zvecka, baš lepo, izvoli. Za plivača 2011. godine Mladen Janjušević. Sada idemo na seniore. Za najboljeg vaterpolistu u 2011. godini, dečko koji je došao u Vrnjačku Banju pre 3 godine i praktično vezali smo ga da bude Banjčan, još da ga oženimo ovde, bit će sve super. Aleksandar Čavić. Za najboljeg sportskog radnika 2011. godine, kao što ste videli kroz monografiju, čovjek koji je naš i koji je uspeo da vaterpolo klub posle dugih ulazaka i izlazaka iz prve B lige zadrži u prvoj B ligi, Nikola Vojnović. Isto za najboljeg sportskog radnika u delu plivačkog rada, čovjek koji je sve ove medalje što Zvecka i novim klincima rodio praktično zajedno sa njima, Milutin Đorđević. Sada meni jedna od najdražih povelja i evo lepo piše, povelja najiskusnijem sportskom radniku. Najiskusnijem sportskom radniku aktivnom Branislavu Karamarkoviću. Pošto smo, kao što sam s početka priče govorio, bez pomoći drugih mi ne bi, pored naše volje, ne bi uspeli da radimo, pošto su troškovi rada kluba strašno skupi, sami znate, i putovanje i sve. Pa ovo je jedan mali znak pažnje prema ljudima koji su nam pomogli da ovo odradimo što smo odradili sad i da odradimo još više. Ja bih zamolio Milutina da primi zahvalnicu vaterpolo kluba Gorč. I pored zahvalnice jednu mnogo po meni lepšu stvar. Svi ovi klinci koji su nagrađeni vam poklanjaju svoje potpise koji nisu zvanični sportisti, ali bit će možda jaki, ali izvolite. Čekaj, to znači i obaveza? I obaveza. Uvek. Isto je ostala zahvalnica za Srbija vode, ali oni trenutno nisu prisutni, njima ćemo to uručiti. Isto i važi za aerodrom Nikola Tesla. Profesor, ja bih vas zamolio da u ime aerodroma. Isto i mislim da je ovo
onako jedan lep znak pažnje, vaterpolo lopta da vas podsjeti uvijek na nas. Ne samo kao obavezu, nego i kao želju da nam pomogne. Iznenadit ćete se tiču u kabinetu. Drago. Sada još praktično neko bez koga ne bi bili i s kojima se družimo od 8. marta 1978. To je vojna ustanova Hotel Breza, bez njih ne bi ni uspeli ništa ovo da uradimo. Tako da i ovo malo odzvaničimo što se njih tiče, pa da ćemo molio predstavnika Hotela Breza da primi nagradu i zahvalnicu. Ostali su nam najmlađi cicibani, kojima treba da damo neki stimulans da nastave, da se druže s nama i da postignu ovo što su već njihovi stari drugari uspeli da postignu. Njima ćemo dati simbolične majčice, čisto da znaju da su naši, da pripadaju nama i da trebaju da ostanu s nama da se druže. Stojanović Marija. Stojanović Marija. Rizanaj David. David Rizaj. Trifunović Lazar, veli. Pavlović Katarina. Pavlović Katarina. Vujović Ivan. Bošković Nađa. Pribaković Vukašin. Kotlajić Pavle. To je to. Sve. Čestitam. Da je 10 godina postojanja našeg plivačkog vaterpolovog kluba Goč. Evo, jedna mala i lepa priroda, odnosno obeležili smo to na jedan lep način. Oni najuspešniji su dobili neka skromna i lepa priznanja. A prilika da upoznamo naše mlade plivače i da kažu nešto o sebi i da kažu nešto o ovoj godini. Evo, izvolite, predstavi se. Ja sam Vanja Čolić, imam 14 godina i dobila sam diplomu za najbolju plivačicu u kategoriji kadeta za 2011. godinu. Koliko dugo treniraš? 9 godina. Ove godine, koji je najbolji uspeh? Mislim na prošlu godinu. Pa zlato na 100 metara leđa. Odlično, puno uspeha u nas karijere. Ja sam Vladimir Milošević, treniram 10 godina, danas ove godine sam uzeo 10 medalja. Koje su tvoje discipline? Delfin i kraul. Naravno, ove godine još bolji rezultati. Ja sam Aleksa Jovanović, imam 12 godina. Nisam uzeo posebno ništa iz ove godine, ali treniram 6 godina i dobro se bavim. Najbolji sam u svojoj kategoriji. Koje su tvoje discipline? Moje discipline su kraul i leđa. Odlično, izvoli. Ja sam Ćirić Muglaš, imam 15 godina, osvojio sam nagradu za najboljeg plivača u kategoriji juniora. Moje discipline su 50, 100 prsno i prvi put kraul. Ja sam Vanja Josipović, imam 8 godina, osvojila sam 4 medalje. Koliko treniraš? 3 godine. 3 godine. Ove godine još bolji uspesi, tako? Da. Koje su discipline? Kraul. Kraul. Hvala. Ja sam Nina Josipović, imam 12 godina, plivam sve discipline. Znači, i mešovito, naravno. Da. Koliko godina treniraš? 3 godine. A kad bi izdvojila neki uspeh od prošle godine, šta je najbolje po tebi? Pa zlato na 50 metara kraul. Hvala ti. Ja sam Jana Kravčić, imam 15 godina, treniram 2 godine plivanje, moje discipline pisu. U prošle godini, šta je najznačajniji uspeh koji se ostvari? Zovem se Mladen Nikolendić, treniram ovde već u ovom klubu 12 godina. Ja ću da kažem. Pa, ti plivač ili se povesti? Povesti. Povesti, da.
član si prve ekipe koja se oliči prvu B ligu, tako? Da, prvu B ligu i vidjet ćemo, sad smo na pola sezoni i nadamo se da ćemo obezbediti opstanak. Ma idemo u play-off među prvih 6. Pa da, to. Dobro, a sigurno. Ja sam Branić Perković, imam 15 godina, vaterpolista sam. Dobio sam nagradu za najuspešniji vaterpolista. I ti si vaterpolista, tako? A to je kadetska ekipa? Da, kadetska ekipa. Naravno, bit ćeš bolji od tvog oca Ljupca Perkovića, sigurno. Aca, Savić, Aleksandar, izvoli. I plivač i vaterpolista. Već ponekad, već nekad vaterpolista, uglavnom sam vaterpolista, osvojio sam nagradu za najbolji vaterpolista 2011. godine u Pere kao koč, u seniorskoj ekipi, to je prvoj ekipi koja se takmiči u prvoj B ligi. Nadamo se najboljem ove godine, kao i prošle godine. Sigurno, pun doprinos daješ već 3 godine našem klubu. 3 godine sam u Pere kao koču, ostatak sam proveo u Bečeju. Treniram ovaj sport, bavim se i plivanjem vaterpolom već 17 godina. Aco, 5 kola su za nama, 1 pobjeda, 3 poraza. Da ćemo biti među prvih 6, idemo u play-off. Očekujemo, idemo u play-off. Hvala ti. Ja sam Jevremović Nikola, član sam PVK Goča. Dobio sam nagradu za najuspešnijeg vaterpolistu u 2011. godini u kategoriji pionira. Šta igraš u ekipi? I naravno, ne može ti niko ništa kad si na 2 metra. To je dobra generacija. Da. Da, bit će dobro, napredovat ćemo. Ja sam David Lekić, imam 9 godina i dobio sam nagradu. Za? Za najuspešniji plivač. Koliko dugo treniraš? Ovo je 4 godine. Discipline? Kao i neće. Ja sam Luka Topalac, imam 8 godina. Koliko treniraš dugo? 1,5 godina. I koje su tvoje discipline? Leđe. Je bilo nekih video medalje ima, tako? Da, 2 zlatne i 1 bronzana. 50 godina postojanja našeg kluba, plivačkog vaterpolo kluba Goč, koji je ostvario izuzetne rezultate. Jedna lepa, skromna proslava obeležavanja 50 godina. Naravno, toga godine bit će još onih pravih. A mi da čujemo najzaslužnije ljude što naš klub sada beleži odlične rezultate. To su naši treneri, naši prijatelji i poznanici. Evo, sami će se predstaviti i da kažu nešto o tih lepih 50 godina i o aktualnom trenutku našeg kluba. Izvoli. Ja sam Mika Đorđević, šef sam stručnog štaba za plivanje i bavim se malo plivanje, malo vaterpola, svi me znate već godinama. Evo, godinama smo svedoci nekih uspeha, neuspeha, teških uslova rada, sad nešto boljih. Malo smo povratili dane slave kako smo nekada imali u ovom sportu, nadamo se da će biti bolje. Naravno, svake godine, što se večeras pokazalo, vezujemo sve veći broj dece koja 3 do 5 puta nedeljno plivaju, znači bave se ovim sportom, znači imaju jednu veoma ozbiljnu aktivnost i vrlo smo ponosni, oni postižu i uspehe, osvajaju medalje, osvajaju pehare, bore se na vaterpolo utakmicama i to nama jeste cilj. Sve to, što to znači sve više dece, znači ne bismo uspjeli da nas nije ovoliko i da nemamo ovako kvalitetan stručni štab. Ja sam veoma ponosan što radim sa ovim ljudima ovdje. Nikola Vojinović, moj prijatelj s kojim sam razgovarao već par godina, zajedno u našem vaterpolo klubu Goč. Nikola, 50 godina postojanja našeg kluba, zaista moramo biti ponosni na prošlost, ali i na sadašnjost, kada je u pitanju naš klub. Tvoje viđenje je ovih 50 godina i aktualni trenutak našeg kluba. Pa 50 godina će biti u avgustu mesecu, ovo je sve priprema za taj veliki jubilej, priprema i te monografije u kojoj će da bude sve prikazano šta je rađeno za ovih 50 godina, tako da će Vrnčani moći da i pročitaju i da imaju tako neku jednu knjigu koja je stvarno velika i samim tim i taj jubilej i sve ovo što se dešava oko vaterpolo kluba Goč pokazuje da je vaterpolo klub Goč jedan brend Vrnjačke Banje i da je samim tim i veliki što postoji 50 godina. Što se tiče vaterpolo selekcija, mi smo prošle godine stvarno ono što ste i televizija Vrnjačke Banje, što je i ti nocu, što ste ispratili, pogotovo u toj generaciji 93. gde smo na regionu 2 puta u istoj sezoni osvojili to prvenstvo, a što se tiče prve ekipe, mi smo prošle godine napravili jedan uspeh koji je posle 90. godine
najveći uspeh kluba i vratio nas na neke staze kojima smo mi hteli i za koje smo se i zalagali. Na kraju smo bili peti, izborili taj opstanak i više nego što su od nas tražili, mi smo uspeli i izneli smo to, tako da sad ostaje na nama da zadržimo to što smo stvorili i naravno da, što da ne, u nekim narednim godinama da Vrnjačka Banja ima i prvoligaša u vaterpolu. Samo još koliko takmičarskih ekipa je u pogonu po godištima, čini se? Imamo, selekcije su 2000-to, 99-to, 8-o, 7-o, 96-o i 93. i seniorsku ekipu imamo trenutno u klubu. Tako da smo uspeli da za ove 3-4 godine, koliko je ovaj sad stručni kadar zajedno, uspeli smo da se izborimo za to da omasovimo i da imamo skoro sve selekcije. Naravno, sad nam fale te male cicibane, ali to je tek u proceduri, to će od leta da bude i to formirano, ali jednostavno mora da prođu, kako bih ja rekao, briefing kod Mike u plivanju, pa tek onda da dođu kod nas u vaterpolo, ali deca su tu. Sad je samo na nama da ih usmerimo u klubu po pravilima kakvi smo mi zapisali, kako mislimo da treba. Hvala Nikola. A jedan od vaterpolista koji je pisao istoriju, moj prijatelj Bondža. Bondža, ti si deo, kažem, te priče kada je vaterpolo klub Goč ostvario najveći uspeh, 82. godina. Čini mi se ti bio tad kadet ali bio si pri prvoj ekipi. Nešto da kažeš o ovih 50 godina, da se kratko osvrneš i nešto o tvom radu sada u plivačkom klubu Goč. Izvoli. Presrećan sam što sam bio član te ekipe 81. i 82. godine kada smo bili u prvoj dve i prvoj A ligi. Bio si najmlađi, čini se? Pa imao sam nekako 17 godina. Da. I bio sam standardni član te prve ekipe, a trenutno sada radim sa najmlađom početničkom grupom plivača. Znači, Pamperse. Da. Kako radite s decom? Pravo zadovoljstvo? Predivno. Koliko tih mladih plivača imate? Pa, mlađih plivača negde za jedno do prilike negde oko 40 deca. A saradnja sa trenerima, naravno sa Mikom? Izvanredno. Želim ti puno uspjeha i da još izbaciš mnogo šampiona kada su u pitanju naši plivači, a naravno još jedna legenda, mogu s tomu da kažem, čovjek koji je dugo prisutan u plivačkom vaterpolnom klubu, Karamarković, Branislav Muki, ipak samo Muki. Evo, sigurno da se ti osvrneš na ovih 50 godina i nešto da kažeš o aktualnom trenutku sada. Kao i svi moji prethodnici što su rekli, bilo je zadovoljstvo raditi u Goču, jer Goč je deo istorije Vrnjačke Banje. Mnogo dece je prošlo kroz Goč, obučili su se plivanje, neki su plivali, imali dobrih rezultata. Imamo par olimpijskih učesnika olimpijskih igara. Tako da Goč je imao vrlo vredne rezultate. Da ne pominjemo sve, da se ne ponavljamo, ima i to biće u monografiji. Ja radim sada trenutno sa kolegama mladim sa kojima je zadovoljstvo raditi. U Goču radimo u prelaznoj grupi dece koji su pre takmičarski pogon. Negde oko 50 dece tu ima. I mislim, ovi rezultati nas teraju da još više i jače i bolje radimo kako bi opstali u ovom vremenu koje dolazi. Ok, ajde da se i pohvalim, da istaknemo da je naš plivačko vaterpolo klub poklonio i Vrnjačkoj Banji i Srbiji i olimpijske zlatne medalje i svetske i evropske. Spomenemo ljude koji su ju doneli te medalje. Pa da, to je Igor Gočanin, direktni učesnik olimpijskih igara, pa kao trener je Nebojša Novoselac, onda vredni rezultati koji su postiženi na nivou Jugoslavije, to je Mirjana Krljar, Miković, Miloje, Svetlana Šerović i vrlo vredni rezultati Dejana Jančića, Mike Đorđevića, ne treba nikoga zaboraviti, iako sam nekog zaboravio, treba da mi oprosti, jer ovo je... Ali znam kako kvalitetno i slučajno radite ti, Bondža, Mika, Nikola, i ja da ne zaboravim nekog. Da. Očekujemo
odlične plivače i vaterpoliste. Hvala vam. Mi ćemo biti sa vama i ove godine kada bude zvanično obeleženo ih 50 godina. Hvala vam. Evo, kao što sam i istakao, 50 godina postojanja našeg izuzetnog kluba, plivačkog vaterpolo kluba Goč. 50 godina možemo biti ponosni, izuzetne rezultate smo ostvarili i kad je u pitanju plivanje i kad je u pitanju vaterpolo. Branko Čepetković, predsjednik kluba, Bane, možemo biti ponosni i na prošlost, ali možemo biti ponosni i na sadašnjost. Klub ima zaista izuzetan rad sa mlađim kategorijama. Evo, da se kratko osvrneš na prošlost i da kažeš aktualni trenutak našeg kluba sada. Uz čestitke za 50 godina postojanja. Hvala na čestitkama, primam ih u ime svih članova i bivših i sadašnjih kluba. 50 godina daje, pored privilegija, i neku obavezu da se nastavi tako, ne smemo sada, što kaže, da stanemo u načinu rada i nastavku rada kluba. Jednostavno, opet smo se oslonili na najmlađe kategorije, jer Vrnjačka Banja, kao i sva provincijalna mesta, maksimalno daje do 18 godina, posle klinci idu na fakultete, svako svojim poslom, a Goč, kao i svi klubovi, mora mnogo da ulažu u mlade da bi opstao, jer i mi jesmo radi njih, a ne oni radi nas. Taj program rada sa mladima se ponavljao više puta, to se dešavalo i kad ste pravili reportažu i za 45 godina, sećate se onog prepunog bazena klinaca, sad su to sve klinci, 18-godišnjaci u stvari. Sada moramo da stvorimo neke nove klince koje bi zamenili njih. Tu je velika podrška lokalne samouprave, to ne smem da zaboravim, jer bez njih i bez hotela Breza ne bi ni postojali. Jednostavno, naš rad ne bi imao smisla. Naša je želja da ta pomoć bude još veća, normalno u mogućnosti same lokalne samouprave, ali trudit ćemo se i da mi našim radom opravdamo svu tu pomoć i sva ta sredstva koja su uložena u nas. Veliku saradnju imamo sa roditeljima, ostvarili smo prisan odnos, tako da postoji kontrola dece i od strane trenera i od roditelja i non stop komunikacija dvosmerna, tako da smo uveli jednu novinu. Nije samo da roditelj pošalje dete na trening i da nema pojma šta se tu dešava, nego i da bude upućen šta njegov klinac ili dete radi tu, čime se bavi i čemu stremi i zašta ga mi pripremamo. Odlično. Ove godine jubileja, čini mi se da će onaj pravi jubilej uslediti 21. augusta. 21. augusta. Hvala što si im pomogao. Pre nego što dotaknemo i sve ono što će se dešavati ove godine, a moram da se vratim i na vaterpolo klub. Prva B liga je u toku, 5 kola je odigrano, relativno, ajde da kažem, možda rezultati nisu kao što smo očekivali, imamo 3 poraza, ali još uvijek smo u igri za play-off. Nešto da dotakneš ambicije kada je u pitanju ove godine igranju u prvoj B ligi i šta će sve što se događati u našem klubu tokom ove godine? Pa, evo ovako, mi želimo da, u stvari, mi hoćemo da ne ponovimo grešku iz 1982. godine. 1982. godine vaterpolo klub Goč je veoma lagano se prošetao kroz drugu ligu, pa kroz prvu B ligu i otišao je direktno u prvu ligu Savezne Republike Jugoslavije. Taj ogroman napor je napravio da mlađe kategorije budu strašno zapostavljene. Samim tim, kad zapostavljaš mlađe kategorije, kao s početka naše priče, gubiš osnovu postojanja nekog kluba i njegov kontinuitet. Mi ove godine smo, da ne bi ponovili istu grešku, napravili tako da nam je prioritet samo da ostanemo u ligi, da ne postignemo neki postupak da idemo u play-off ili to, nego je opstanak u ligi i rad na mlađim kategorijama. Da popunimo onu generacijsku prazninu koja se pojavila usled raznih okolnosti, nemanja bazena, nemanja sredstava ili prevelikog ulaganja samo u prvi tim. Znači, nama poenta ove godine je rad na mlađim kategorijama i opstanak u ligi, ništa više od toga. Jer zato smo i doveli Ljubu Mečkića ne da bude trener prve ekipe, nego smo ga doveli kao edukatora
koji će obrazovati naše trenere i naše klince da mi stvorimo bazu za rad. Bez baze nema svrhe. To što ćemo mi biti prvi ili play-off ove godine, a sutra da nas nema, ništa nismo uradili. Istu grešku je napravio, koliko se ja znam, i ženski rukometni klub, da su više ulagali u mlađe kategorije, a manje želeli veću ligu, koju je Goč već vaterpolo klub napravio grešku 82. ne bi došlo do toga. Tako da ne ponovimo grešku, mi želimo više da radimo na mlađim kategorijama, a u prvoj B ligi, s obzirom da od 82. se nismo zadržali u većem rangu duže od 2 godine, a ove već jesmo, znači ostvarili smo cilj zadržavanja standardnog u prvoj B, sada je opredeljenje na radu sa mlađim kategorijama i trenerskim kadrom.